Nshuti zanjye mumeze mute? Mwiriwe mute? Umunsi mwiza, nizere ko mumeze neza. Muri iki gihe rero guhera kuri uyu munsi wa none mu kanya mu masaha ya saa mbiri gutyo, nibwo televiziyo Rwanda ishyize hanze ikiganiro, aho batangazaga yuko hari icyorezo gishya cyari cyadutse cyangwa se cyadutse cyamaze no kugera mu Rwanda, ku munsi w'ejo nk'uko bari babitangaje, ikigo gishinzwe iby'ubuzima batangazaga yuko hari bamwe mu bamaze kwatakwa n'iki cyorezo. Abenshi bakunze kucyita yuko gishobora kuba ari murumuna wa Ebola. Iki cyorezo rero kimaze gufata indi ntera, kimaze gufata intera ndende hano mu Rwanda, kuko ubu ngubu tuvugana iki cyorezo cyitwa Mambu kimaze guhitana abagera kuri batatu mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero ni icyorezo gikomeye cyane, ni icyorezo cyo gutinya, ni icyorezo kidasanzwe, ni icyorezo kivuduka cyane, kuko nimba ejo aribwo byatangajwe ku ikubitiro kikaba kimaze kwica abantu bagera kuri batatu, tunaboneraho kwihanganisha imiryango y'abo ngabo bahuye n'ibyo bibazo. Ariko banyarwanda, banyarwandakazi, aho muri hirya no hino, mushishikariye cyangwa se mwite mu kumenya amakuru ajyanye n'iki cyorezo kugira ngo turusheho kukirinda, amagara yacu arusheho gukomera no kuba mazima. Ni icyorezo kizwi nka Mambo, rero ni icyo Mambu niko nabonye cyitwa iyo virusi. Ni icyorezo rero nk'uko bisanzwe nyine nk'uko mbikubwiye kimaze guhitana abantu batatu. Ndagira ngo mwese mukirinde, mugende mushaka amakuru, nyamuneka mumenye uburyo twakirinda kino cyorezo, uko twarwanyije COVID-19 n'iki cyorezo tuba ariko tukirwanya, kandi byanze bikunze tuzagitsinda. Rero nizere yuko amakuru muri kugenda muyumva y'icyo cyorezo, hari ababifata nk'ibihuha ariko ntabwo ari ibihuha, ni ibya nyabyo. Mukomeze kwirinda kugira ngo amagara yanyu arusheho kuba mazima. Mbifurije kugira umugoroba mwiza.